Dobar dan, dragi prijatelji. Pozdravljam sve koji su u ovoj izložbenoj sali izdavačke kuće Promete i one koji nas prate preko Facebooka u okviru našeg ciklusa programa posvećenih kulturi sećanja. Potrudili smo se da to bude mozaično i da pokažemo da se na razne načine možemo setiti raznih događaja, ljudi, značajnih, literarnih, likovnih dela, dostignuća. I zadovoljstvo mi je da danas imamo za temu jednu vanrednu ličnost, a to je Aleksandar Tišma, čovek koji je proslavio Novi Sad, Srbiju i Jugoslaviju. I o Aleksandru Tišmi i njegovoj literaturi i dodirnim tačkama sa Novim Sadom danas će govoriti Franja Petrinović, naš cenjeni književnik i takođe ugledni i veoma cenjeni književni kritičar. Ja sam ga zamolio da prođe još jedan puta kroz Tišmine knjige i da se spremi da nam na svoj način govori o Tišmi i Novom Sadu. Meni je drago da mogu da kažem na početku da sam i pre mog početka u izdavačkom poslu, dok sam radio, kako kažemo u šali, u prethodnom životu u kulturno-prostornoj zajednici Vojvodine, sretao Aleksandra Tišmu i posle smo imali prilike da sarađujemo i da se srećemo i kao izdavač sam se potpisao na 3 njegove knjige. Jedna je knjiga izabranih intervjua koju je prevedio Miladin Miško Lazović, druga je ovde na stolu Dozvoljene igre, to su Tišmini dramski tekstovi kojima se takođe bavio Miško Lazović i posthumno je objavljena antologija Tišma koju je prevedio Daško Ređep u našoj seriji antologije, znači sve najzanimljivije od jednog pisca u jednoj knjizi. Ono što je meni na srcu da još pomenem danas je da je pravi Novi Sad i prava prestonica kulture Novi Sad koji ima Aleksandra Tišmu nekada. Podsjećam, on je bio 4 godine zaredom najčitaniji strani pisac u Nemačkoj. Nemačka je najznačajnija zemlja u Evropi kad je u pitanju knjiga i lepa literatura, pošto ima najviše posvećenih čitalaca. To se ovde malo zna i hvalimo se nekim drugim vrednostima, a ne hvalimo se sa onim što je zaista dobro i veliko. Evo, toliko od mene kao mali pozdrav za početak, a sad molim Franju Petrinovića da uzme reč. Franju, izvolim. Hvala. Nema ni jednog značajnijeg i velikog pisca u literaturi. Kaže u svom eseju Đerđ Konrad o čitanju grada, dragi prijatelji, dame i gospodo, nema ni jednog velikog pisca za kojeg ne vezuju jedan grad. I navodi kao primjere London Dickensa, Pariz Balzaka, Petrograd Dostojevskog. Ta rečenica je možda samo neki početni inicijal Konradova da i mi kažemo da nema Novog Sada bez vezivanja sa punim pravom i zbog njegove literature za delo i za ime jednog velikog pisca kakav je bio Aleksandar Tišma. Prihvatajući da govorimo o njegovom Novom Sadu, o Novom Sadu u njegovoj literaturi, upadao sam gotovo u 2 nepremostive nevolje. Iako je Tišma relativno kasno počeo da objavljuje, ne da piše, već da objavljuje knjige, iako su govorili da to ne izgleda da je velik korpus, ali danas kad prolazite kroz to, to je i veliki broj romana, i veliki broj priča, i drama, i putopisa, i poezije. Dakle, jedan autentičan pisac kroz koji treba napraviti veliki napor da bi se shvatio taj njegov Novi Sad u literaturi, ali takođe i Novi Sad je postao grad koji sad postaje gotovo isto tako neprohodan, neprolazan i takođe prerasta u nešto što je, ajde da kažemo da se približava jednom ozbiljnom
gradu, mada bi me Aleksandar Tišma, kako je umeo govoriti, verovatno ispravio i rekao sve je to danak progresu i nekom foliranju. Novi Sad je ostao onakav kakav sam ga ja video. Ali dobro, i to je jedna činjenica koju moramo imati na umu kad govorimo o piscu Aleksandar Tišmi. On je uvek govorio, video sam Novi Sad samo onako kakva je moja narav i kakva je moja priroda i kako ga ja vidim. Ali dozvolite da ja malo izađem izvan tih teškoća i da prizovem u pomoć bar dve slike. Slike koje se tiču i života Novosađana, koje se tiču i mene i koje se tiču Prometeja koji, evo, mi je omogućio da govorim o delu Aleksandra Tišme. Prva slika se tiče jednog lika koji često pred našim očima promiče u kratkim pantalonama sa jednom šarenom ležaljkom kao jedini autentični pisac i Novosađan i odlazi ka Dunavu. Ta slika se za svih tih naših godina, čini mi se, uporno ponavlja. Druga slika koja je takođe važna i važna za Tišminu literaturu jeste slika jednog upornog šetača kojeg srećete u svim delovima grada. Ili kad sedi pred ovom restoranom Zagreb ili Atinom današnjem i jede kolače, ili onog koji ubrzano hoda po periferiji grada, ili onog kojeg zatičete u nekim drugim delovima grada, na obali Dunava, u Petrovaradinu, na Podbari, na Telepu. Mada je on govorio često da on nije baš taj pravi šetač, da je on više hodalica, zato što ga ne drži mesto, ali čitajući njegove knjige shvatit ćete da je ritam jednog grada i grada u toj literaturi moguć samo kao šetnja. Šetnja je zapravo čitanje i pisanje grada. Grad je jedan roman i Tišma ne bi mogao napisati sve te romane bez Novog Sada. Jer čak je i govorio, ja svojim ritmom ispunjavam svoje romane, moji ritmi su ritmovi pešaka i zato su moji romani pisani ritmom pešaka, jer ja tako posmatram i tako volim, a možda bi mogli ili danas kako se pišu romani, možda brzinom kosmičkog broda, možda neki pisci danas tako pišu ili brzinom kola automobila. Dakle, Novi Sad koji je kod Tišme, to je grad šetnji, grad pešaka i grad stvaranja jednog urbanog ritma. Ali, tu sad dolazimo do nekoliko problema. Prvi i veliki, rekao bih, problem je jedna vrsta ambivalencije u odnosu Aleksandra Tišme kao pisca ka Novom Sadu. Dakle, kao ličnosti. A drugi je njegov odnos kao pisca onoga kakav je Novi Sad u literaturi. To jeste jedan ključni, rekao bih, poetički problem za njegovu prozu. Zašto je, izuzimajući nekoliko romana, ne, jedan roman Kapo i nekoliko priča koji nisu vezani za Novi Sad, uglavnom većina romana jeste autentično vezana za Novi Sad. Tu činjenicu možemo objasniti da, poznavajući Tišminu književnost, koju je voleo da izjavljuje i koje je vidno iz njegovog poetičkog nastojanja, da bude pisac koji ne laže, u najblažoj formuli rečeno, dakle koji pokušava
da govori istinu. Ako je istina u literaturi moguća, ali recimo da je taj preduslov etički za Tišmu bio izuzetno značajan. Da bi tu istinu potkrepio, on je morao da posegne pored dokumenata kojima se često koristio u svojoj literaturi, pored sećanja, pored ličnog doživljaja i proživljene mladosti i kasnije u Novom Sadu, za nečemu što bi toj stvarnosti literature pribavilo autentičnost. Jedino autentičnost koju je mogao da pribavi je Novi Sad. I on će često izjavljivati da zapravo Novi Sad njemu služi kao jedna vrsta poligona za ostvarivanje likova, radnje, jer Novi Sad je, kako je govorio, mesto koje najbolje poznajem i u kojem sam proveo svoj život, u kojem živim, i tu epohu, a moramo reći da je ta novosadska epoha ili epoha Tišme vezana za jedan period koji možemo reći da je 10-ak, 15-ak u literaturi godina pre Drugog svetskog rata i 15-ak, 20-ak godina posle Drugog svetskog rata. Znači, to je neki period od 40 godina Novog Sada i 40 godina gde se odvijaju, rekao bih, sve radnje ili sva zbivanja u Tišminim romanima. Naročito, svi će to reći, spominjenu knjigu o Blamu i Upotrebu čoveka kao izraziti primer gde Novi Sad dominira. E sad, ovako Tišma opet u jednom svom, a recimo autopoetičkom iskazu, kaže: ja ne mogu stvarnost drugačije da doživljavam. Ja ne znam drugačiju ulicu nego Novosadsku. Ja ne znam drugačiju kuću nego Novosadsku. Kad pomišljam na jesen, onda je to novosadska jesen sa maglama i košama. Kad pomišljam na leto, onda je to novosadsko leto sa vrućinama, sa sparinama i tako dalje. Pošto tvrdi da to najbolje poznaje i da je tu potpuno suveren i da može da jednu tu vrstu istinitosti literarne iskaže, onda i svoj prostor smešta u to. Vreme je ovo, prostor je ovo, junaci su novosadski. Verovatno da bi pažljiviji poručavaoci njegovog dela mogli gotovo taksativno da nabroje njegove stvarne junake i da ih u onim godinama, verovatno sada ne, prepoznaju ko je za koga vezan. I tako Tišma u svojim knjigama stvara od Ibikine kuće do preko nasilja do novele Bez krika nešto što je jedna posebna vrsta autentičnosti, a tu vrstu autentičnosti mogao je samo da postigne sa Novim Sadom. Ali sad dolazimo do još jednog ključnog problema koji se tu nameće, a to je ta geografija, topografija. Mi Novi Sad doživljavamo, ali ajde da budemo u dilemi, mi koji nismo živeli pre 60 godina. Dakle, doživljavamo preko Tišmine literature kao grad različitih nacija, grad različitih jezika, grad različitih zanata, grad različitih porodica, grad isprepletan, kako to danas uobičavaju da kažu, u jednoj vrsti multikonfesionalne, multikulturne, multinacionalne sredine. I to je
jedna nepobitna činjenica da je samo u takvoj sredini on mogao naći nešto što bi mogli nazvati poligon ili za sve svoje romane i za sve svoju radnju. Ali, reći ćemo opet ovako, nije dovoljno da nabrajate Jevrejsku ulicu, Palatu Merkur Tanurdžiću, da navodite nazive toponima. Nije po tome Tišma autentično novosadski pisac ili pisac Novog Sada, zato što se topografski vezivao za periferiju, za krčme, za javne kuće ili već čime je sve taj njegov svet naseljen. Parafraziram na njegovu knjigu pesama Naseljeni svet. On je autentično pisac po Novog Sada, po mom mišljenju, zato što je uspeo da obuhvati u svojoj literaturi, pokaže ono što bi mogli reći da je karakter Novog Sada. Da je nešto što je duh Novog Sada, nešto što je mentalitet Novog Sada. A on, bar po svedočanstvu Tišmine literature, nije uvek bezazlen, nije uvek lenstvujući, nije to onaj bezazleni grad na rubu srednjoevropskih gradova, nije to onaj grad koji se stvarao na rubu jedne monarhije, nego to je postao grad koji je počeo da trpi promene, koji je pod udarom nečega što je istorijski udes vreme i takođe da i u tom Novom Sadu može biti i vladati i nasilje i nešto što su vere i nešto što su zavere i nešto što je koloplet jednog života. I sam će reći, mogao sam birati da to bude neki drugi grad, ali to ne bi bio takav roman i ne bi takvi romani bili i ne bi bile takve priče, jer taj Novi Sad je njemu dao jednu, rekao bih, u tom spletu ulica, u toj šetnji, nešto što je prostor za i pokazivanje stvarnosti, za posmatranje i nešto što je prostor za dograđivanje, građenje jednog grada. I on je ambivalentno izbegavao da sebe nazove nešto što vole i što su mu pripisivali, da je novosadski hroničar. Ne, nećete u Tišminim knjigama, u Tišminim pričima, u Tišminim romanima naći nešto što su lepi opisi grada, nešto što je, ajde da tako kažemo, veličanje grada, znate ovo. Ne, naći ćete jedan drugačiji Novi Sad, jedan Novi Sad koji je bujao sa svim svojim iskušenjima, ali uspevao da odoli. Možda je ta slika Novog Sada u njegovim romanima počesto, ajde da tako kažemo pod znacima navoda, pesimistička ili tmurna ili teška, ali to je upravo Novi Sad koji je prolazio kroz to vreme, kroz tu vrstu iskušenja. Ima još jedna začkoljica kad je u pitanju Tišmina literatura i Novi Sad. Danas kad to posmatrate i čitate, to je priča o onom Novom Sadu koji je nestao i koji Tišma uvodi u literaturu i ponovo vraća. Ali to je istovremeno i priča o ljudima koji su nestali. To je istovremeno i priča o zanatima koji su nestali.
da u 2 romana ili čak 3 se stalno spominja Jevrejska ulica. Ali to je Jevrejska ulica naseljena sa trgovcima, sa zanatlijama, sa advokatima, to nije ova današnja Jevrejska ulica koja je ispresecana bulevarima, isprekidana, srušena. Dakle, kao da je želeo da takođe naseli u svoju prozu jedan Novi Sad koji se pred njegovim očima menjao, koji je nestajao i sa njime naravno su nestajali i ljudi i zanimanja, a da tako kažemo uslovno i nestajao je jedan život. I negde u prekidu, u tim njegovim izjavama, o prekidu njegovog pisanja, on upravo prekida da piše kada bi mogao da piše o jednom drugačijem Novom Sadu koji je nahrupio posle 70-ih, koji je takođe doneo turbulentne promene. On se, koliko se ja sećam u tim njegovim razgovorima, ne sa mnom u razgovorima, u intervjuima, govorio to je starost, ja sam ispisao, ja sam zarđao, ja više to ne pojmljivo. Dakle, sa Tišmom i sa Tišminim knjigama dobili smo jedan autentičan Novi Sad i Novi Sad je dobio upravo takvog pisca, Novi Sad u jednom rasponu od 50-ak godina. I kao da sve vreme imate utisak da je na neki način i kroz literaturu ili njegovi junaci da su imali želju za nekom vrstom svojevrsnog obračuna sa tim Novim Sadom. Kakvom vrstom obračuna? Zato što možda nije odoleo u određenim trenucima nekim istorijskim iskušenjima, zato što je u jednoj velikoj meri bio podložan onoj vrsti strasti, iskušenja koje nas sve odvode na neku dilemu, na neku granicu da razmišljamo o svom životu, kao što bi mogli reći da je život Novog Sada, život Novosađana i život Tišmin gotovo istovetan sa onima što je pisao. Jedan deo i čitalaca i kritike mu je zamerao da je Novi Sad suviše prikazivao, gruba reč, da ga je suviše pokazivao kao neku vrstu, ajde da kažemo, sela i Velerošice, gde je sve gotovo zapušteno u travu. Jeste veliki broj Tišminih knjiga vezan za tu vrstu periferije, možda je u svojim šetnjima i sretao te svoje junake. Ali za to ima jedan, da tako kažem, određujući faktor. To je onako kako su ga videli junaci i onako kako ga je sam Aleksandar Tišma video, kako ga je doživeo i kako je on Novi Sad po svojoj naravi doživljavao. Ali jedno je u svim tim stvarima nesporno kad govorimo za jednog pisca. Nesporno je da je time Novi Sad uveo na jednu, rekao bih, veliku literarnu mapu sveta, da je sa njegovim prevodima taj Novi Sad postao, rekao bih, jedno i kulturno
i životno i literarno mesto, da većina onih i u svetu, a i mi koji smo čitali, ne možemo više bez tog Tišminog Novog Sada, da ga samo tako možemo znati. I kada su ga pitali zašto Novi Sad, zašto je toliko Novi Sad prisutan, zašto je ostao da živi u Novom Sadu, a postojala ta njegova težnja o nekom odlasku, bar u tim vrstama izjava poetičkim, odmah posle rata, pa čak i romanima Drugde, Mrtvi ugao, govorio je da treba negde drugde živeti, da treba otići i sam je u nastanjima, ali u završnoj nekoj svojoj fazi rekao je, znate kako, ja sam se na Novi Sad navikao, ja sam u Novom Sadu živeo, ali kad zrelo razmislim, u svim prestonicama sveta, u svim mestima u kojima bih mogao živeti, postoje Novi Sadovi. I u Njujorku su Novi Sadovi. Dakle, svojom literaturom je od Novog Sada načinio tu vrstu jedne, rekao bih, književne metropole ili životne metropole. I možda bi, ako nisam sad prerano ili ako sam prekasno, da završimo tom slikom. Tišma je uveo Novi Sad kao niko u literaturu. Tišma je nesumnjivo veliki svetski pisac. Možda mi to dugo nismo znali, srećući ga u takvoj šetnji ka Dunavu, a on takav kao svetski pisac uveo je i Novi Sad, čini mi se, u jednu veliku svetsku baštinu. I danas, verovatno za sve, bar za mene, ali za sve njegove čitaoce, još uvek nekako sa te palate Tanurdžićeve ili nekadašnje palate Merkur, gde je bazirano jedan od njegovih, čini mi se, ključnih romana, Knjiga o Blamu. Odatle je Miroslav Blam promišljao Novi Sad i kretao se tokovima Novog Sada, kao da još uvek treba da osjećamo ili osetimo taj pogled Miroslava Aleksandra Tišme, koji je za nas možda još uvek taj Novi Sad posmatra. Ali uvodeći Novi Sad na baštinu, rekao bih, svetske literature, kao da je otvorio vrata i drugim piscima kojima će takođe biti Novi Sad tema, jedan drugačiji Novi Sad, ali sada će put taj njihov posle Aleksandra Tišme i za Novi Sad i za njih biti lakše. Hvala. Da. Kako da ne, ali on tu govori dosta, ali tu izbegnuta su ratna zbivanja, izbegnuto sve. To je jedan intimistički dnevnik gde je on baziran isključivo na svoje samoizgradnju i kao pisa. Naravno da se vidi, tu je i autentičnih ličnosti susreta, tu je Matica Srpska, tu je, dakle, gde je on provodio život ili dnevnik ili čitavo to, ali i u tome to je jedan susret sa Novim Sadom, opet kakav bi on, jedna je čudna u njemu ta ambivalentnost bila. Stalno je govorio i u dnevnici, ja sam oguglao na taj Novi Sad, pa ga ja mogu videti samo kako ga vidim. Hvala, Franjo, bilo je
zaista veoma lepo i sadržajno. Usput samo da kažem još i ovo. Naravno da bi se mogla toponimski napraviti jedan veliki spisak mesta u Novog Sadu, ali ja sam hteo da ukažem na nešto drugo, da Tišma nije pisac Novog Sada po tome što je to tu ili što je o nasilju zlu pisao na konkretnom mestu, već zato što je karakter Novog Sada uvodio i nešto što je dalo neku sliku Novog Sada, ne samo topografsku i ne samo građevinsku i tako dalje. Pa mislim da si najvažnije da si nam dočarao atmosferu ukupnu. Dok si govorio, prolazilo su mu kroz glavu razni detalji, na primjer, Korana je nešto komentarisala pre neki dan, stav jedne mlade spisateljice koja se žali da ne može da živi od svog pisanja. Tišma je imao knjige u pristojnim tiražima i u ponovljenim izdanjima i Nolitmo objavljuje 80. izabrana dela, to akviziteri prodaju, kompleti i tako dalje. Pričao mi posle 2 godine, ja ga pitam kako ste prošli finansijski sa tim izdanjem. Pa kaže, prve godine, dali su mi honorar u 2 rate, prve godine sam mogao da kupim 2 šteke cigareta, a druge godine 1. Dakle, takav velik pisac u velikoj Jugoslaviji nije mogao da živi od pisanja. Lepo je da pomenemo ono što je meni važno za Novi Sad i kad je u pitanju posebno izdavaštvo, tandem urednički koji je bio u Matici Srpskoj, Aleksandar Tišma i Boško Petrović, vjerojatno neprevaziđen u jugoslovenskim razmerama u tom periodu. Znači, Novi Sad je bio i po tome velik. Ono što je Tišma učinio za Novi Sad, a isto mi uopšte ne znamo, novinari iz velikih medija su dolazili svetskih u Novi Sad da prave intervju sa Aleksandrom Tišmom kao sa velikim piscem. Primao je u Novom Sadu akademike, kolege, velike pisce i to sve veoma diskretno. Ono što je ostavilo isto velik utisak na one koji su meni bili bliski i kad smo komentarisali o Tišmi, on je, kad je počelo višestranačje, on je bio apsolutno na strani onoga što se kaže demokratska stranka. Kad je stiglo da je sve teže i teže ovde, kad je stiglo da je jasno da će biti bombardovanje, njega su zvali na razne strane. On je na kraju otišao, bio je nekoliko meseci van naše zemlje, međutim, dok je bio na polju, nigde nije izgovorio ni jednu lošu reč ni o Novom Sadu, ni o Srbiji, ni o tadašnjoj Jugoslaviji. Uglavnom, vratio se pred završetak bombardovanja. Mi smo pravili veliku kampanju kao Prometej u knjižari Most, sakupljali fotografije od porodica o mostovima nekada, ove srušene mostove i spremali veliku izložbu i već se slutilo, sad će tu biti potpisivanje sporazuma i računamo poslednjih dana neće biti bombardovanja. On se vratio, bio je, mislim, u Kanjiži i ja ga pozovem da on tu izložbu veliku koju smo spremali i otvarali u Muzeju Vojvodine otvori. On to prihvati i dođe zbog faktički Prometeja u Novi Sad prethodno veče, a sutra je u podne otvaranje izložbe. Te noći su bacili one tepih bombe na rafineriju i to je grunulo kao nikada do tada. On dolazi iz Stanuće palate pored knjižare po mene da idemo u Muzej Vojvodine i onako hoda mrzovoljan, ćutljiv. Ja mu kažem, niste dobro spavali? On kaže, pa nisam. Pa dobro, koje ste nešto ljuti na mene. Pa kaže, dosta smo vas noća spominjali, supruga i ja. Uglavnom to ovako jedna uspomena, dakle, Aleb detalj, znači čovek koji je bio na polju, vratio se ipak da bude ovde sa svojima i smatrao za normalno da on, po mom mišljenju tog trenutka, najvažniji čovek u Novom Sadu koji može da kaže nešto o mostovima i Novom Sadu bude tada. Franjo, zahvaljujem ti još jedan puta, zahvaljujem vama koji ste ovde bili, sve ove koji žele da sutra budu ponovo sa nama. Podsjećam da imamo u 12 sati i sutra veoma lep program, biće vedrijeg raspoloženja, tema je Novi Sad u štampi, u Novosadskoj novini Dan između 35. i 40. godine. O tome će govoriti Gordana Petković, naš sjajni istraživač tog perioda.
muzeološki radnik i čućemo veoma duhovite odlomke iz štampe i imat ćemo prilike da vidimo takođe fotografije koje govore o tom periodu, a program se zove Novi Sad na vetru. Hvala vam i pozdravljam vas. Na vetru.